Shwmae, a chroeso I Uned 26 o'r cwrs SYLFAEN. Welcome to Unit 26 of the Foundation course. Uned Adolygu. Adolygu'r dyfodol. This is a revision unit, revising the short form of the future tense. Cofiwch I beidio ag edrych yn eich cwrs lyfr wrth I ni fynd drwy'r drilio. Please don't look at your course booklet while we're going through the drilling exercise. Now, beth yw ffurf dyfodol? What's the future of bod? I'll be. Bydda I. Bydda I. Bydda I yn y tŷ heno. Bydda I yn y tŷ heno. I'll be in the house tonight. Bydda I yn y tŷ heno. Ond ble fyddi di? Where will you be? Bydda I. Efallai, bydda i'n coginio heno. Bydda i'n coginio heno. I'll be cooking tonight. Bydda i'n coginio heno. Nawr, beth yw ffurf dyfodol? What's the future of mynd? I'll go. Af I. Af I. Af I i'r dre yfory. Af I i'r dre yfory. I go to town tomorrow. A fi i'r dre yfory. Ond ble ewch chi? A fi. Efallai. A fi i'r swyddfa yfory. A fi i'r swyddfa yfory. I'll go to the office tomorrow. A fi i'r swyddfa yfory. Now, beth yw ffurf dyfodol? What's the future of cael? I will have. Dyna ni. Caf I. Caf I. Caf I frechdan I ginio yfory. Caf I frechdan I ginio yfory. I'll have a sandwich for lunch tomorrow. Caf I frechdan I ginio yfory. Ond beth gei di? Caf I... What will you have? Caf I... Efallai, caf I gyfle I ymlacio. Caf I gyfle I ymlacio yfory. I'll have an opportunity to relax tomorrow. Caf I gyfle I ymlacio yfory. Ac I orffen, beth yw ffurf dyfodol? What's the future form of gwneud? To do. I'll do.
Gwnaf i. Gwnaf i. Gwnaf i edrych ar y teledu. Gwnaf i edrych ar y teledu. I'll look at the TV. Gwnaf i edrych ar y teledu. Ond beth wneud i? What will you do? Gwnaf i. Gwnaf i. Efallai. Gwnaf i ffonio mam heno. Gwnaf i ffonio mam heno. I'll phone mum tonight. Gwnaf i ffonio mam heno. A dyna ni ar gyfer uned 26 uned adolygu.